Bisnupur District ke Moirang Police Station na konba Uyumakhong area dagi Combined Security Force na nong mayaw na yamlaba kutsukulay fagat pangamkre. Impact News na police dagi fangba pauda nga si ayuk pung taruk makhairom taba matamda Bisnupur ge SP KSH Rabi Kumar ge supervision makhada mga suba Sikh Regiment E08 CRPF Moirang PS samadi Bisnupur Commando ge combined team amana thiba humba gi thabak chathake thiba humba adu AK-47 rifle ani Vietnam sniper rifle ahum rifle ama MK3 rifle ama AKSLR amadi insas rifle gi ahangba magazine amamam 9mm pistol ama AK rifle gi kapayari ba maru tara 303 sniper rifle gi maru mapan 7.62mm LMG gi maru manga HD cartridge round manga detonator ahum yawba hand grenade ahum smoke grenade ahum anti riot grenade ahum tear smoke shell manga stun cell ama tear smoke cell ama hand grenade tear smoke ani 61mm mortar ama fagat pangam ke kutsukulai sing adu executive magistrate ke mamang da seize tawbaga loina na Moirang PS ta sinakre haire